15, Založnik Luka, 16, Štur Blaž, 17, Bartek Saša, 23, Malnar Luka, 8, Katlopi, Močevar Majek, 9, Kožič Ane in 18, Vidmar Marko. Glavni trener Bartek Saša. In ekipa domačih, številka 1, Krič Nikola, 2, Abdić Adnan, 14, Goran Rok, 4, Hadžipašić Alen, 6, Dedić Gavi, 19, Pop Denis Kapetjan, 17, Velič Aleks, 8, Koler Nejs, 9, Petrović Denis, 10, Krajner Nal, 11, Vidić Marko in na klopi za rezerve, 12, Štampel Boštjan, 13, Brezina Primož, 3, Muratagić Alan, 15, Dedov Tobevik, 16, Talin Pip, 7, Žugić Andraš in 18, Številj Žan. Glavni trener Antončić Borut, pomočnik Marković Goran. Bliže, bliže! Tu! Ovo! Mal! Luka, Luka! Dobra! Bravo, Boki! Bravo, Petro! Gol era proti Lidze domače. Strelec, igrajo številka. Ado! Ajde, bravo, bravo! Nal, mekano! 5-0! Rok Šera! Ja! Gol za domače. 2 proti Lidze, strelec, igrajo številka 9, Denis Petrović. Kontra, Dedanot! Daj diagonala! Offside! Igraj! Offside! Gol! Ado! Dio! Ko je? Pinches! Neka Vrnerine... Bravo, Deda! Bravo, Cvio! Igra! Druga! Oštra! Dajte! Ja, Maj! Maj imamo, Elmas! Ado! Marko Vidić. Prva Marko! Kremano! Druga, Ado! Miro! Idemo!
gremo! Alo, ajde! Petina! Se vidi da je bio. Tako je, prepaši. Dobro je! Čemu dimuju? Daj, druga! Vrši, pomagaj! Linija! Malo! Končana tekma med nogometnim klubom Brine Groskope in pa Kočevje, končni rezultat 3-2.